kila ngun mai nanrau o mutu tungai tangi tahu untuk talitanga na warung cere na Bula FM na bantuan na sir. Wana na Bula FM no sorry. Bula FM na bantuan na sir. Kung natanggo William Menisa kung taro po nila nga may pa o untuk talitang wala po na marunong ko na Bula FM. Natanggo Amelia o mga dinakraki o dotaleta ka na Bula FM na bantuan na sir. Bula FM na bantuan na sir. Nimbula binaka se kongo na bagalelaka ni nonda itutuku e na mbongin dindai. Lorai ni beta kabisarti ko bagalebo na unungo na mate na dika ka bande take na ministry nimbula ni saukati baka outbreak na matingo baleta ni wili lebu ni leni bonua sato birati ko na unungo. Tuko no bina batnagar na ibubugi ni minister nimbula ni rota ni 5 kinandonan raw na leni bonua iranda uredi tigo bago bonua na besinga e na bugo ni matingo e na bunga na wale ni wai se wale nimbula e ni wase loma. Lore ni salele talitik nga ni mate e bakarutaki e nabi wale ni mbula e bakarita ko apolosi wasa ni mbola na iliuli ni tambana ni solo ni mate ni namaki mesana kele mai ne kabi ni mataka na usa wai ni mate merau ni ndawai nga taka na tawidika tangarabi e nabi wale ni mbula ke na wale ni wai dau kene bakarutu men dau dingo mina wai ni mate ngo na bula katumai ia e nabugo ni kena sato tolo tiko na woti ni wai ni mate sama na numa na mate ni tu me baka mai bakatotolo e sona kene usa mai New Zealand ke Australia menda sotabi kina na tubidika. Namaki mena tosuti ko na bay talano ni ministry ngaraba na bay bakataki na nonda bonua membaleta na nonda baka ukibonua tani so na leoni bonongo ena rugo ni programo na seasonal working scheme. Tuko no semi korelem sao na minister ngaraba na bay bakataki na nonda bonua ningua na buki ana kena bakatau doko taki na nonda sasanga so na bakanta bakalengai ena buku ni dangilamba. Tuko no korelem sao ni na bakador na bay talanoa mer na buke to manda ira bagalengai dina manda ni sotabi tiko sonan renre membaleti resona wekanda era daga tiko mai Australia ya ke bakairo na mani ndo bata Australia ke New Zealand ero baka kai bunga na nonda bonua e nondo talanga na ngau ni sala ni kana taredake na nonda mbula bagai labo beta lota ki bagai lebu ni ko nonda bini boseado ni tukutuku ni baga dani oti na rabo ni dangi lambo Winston rauta ni 5 na yawa na kana bagai dor na bose se cabinet meeting na bol ni Prime Minister Suba Warita ko berengge mbani marama na ililu ni mate nitu ki na tambana ni tukutuk na FBC News ni na reda na mate nitu na bay tukutuk kita sar ni bukadada may na bay tambana kan dikebe na bida na madha sawati tukun mbani marama ni bay tukutuk idingomi na bay talotaki na loma ni madongo na makime na kadibaka na mate nitu endo ni tukutuku na bida na madha wa sakotonga matanda ni utene na bay talotaki na madala ni bukandindike era bukadora na bay tambana buka mate nitu. Kinangito rato sati ke bukian babata tali ni kola dorbo lewana na timi rakabi lewa ya vitu na nonda bonua na buku ni baga rao kina soto ni Hong Kong kina Singapore Sevens. Sabang deta ke baga bonua seven na darawada ni sangalala se sama bona mabua ka kota lingana na soto ni Vancouver Sevens. Kani balambale isana rao ni matataka tali na dorbongo na nonda bonua. Ia na singlo tule bongo na maka waraka toka kina na kena kadiba kena dan rato na tini katola dorbo. Rato matag na nonda bonua kina soto ni Hong Kong Sevens kabakina na Singapore Sevens. Kena tuku matata rongoda na Radio Fiji 1 ando may biti na vonga ni Beniano kena Bula FM nambandua ena sere. Kabakere na bogalelaka ni nonda tuku ena mbongin dindai. Nakalalewa ibiti buona magandang kabua au maramani tau malam-malam nanunga bakot sari sawi ngau atau talita kana warung hari Radio Video 1 Ketau mai serua ketau dau baronga ena Radio Video 1 antau mai bikina mongana ya male nimbula na dangoloa karatu au maramani telebu au wakiti ngai ndabulebo housing au ndo baronga na Radio Fiji 1 ndo mo ibiti na bonga ni beyaniani na Radio Fiji 1 ndo mo ibiti na bonga ni beyaniani